kako možete da kupite povoljan plac. Malo je srećnika koji ima asfaltni put sa sve uličnom rasvetom dolazi do njive. Čekaj, ali nije ti ovo obična njiva? Povoljan plac da kupiš u Slankamenu. Da, baš u Slankamenu ovde gde su cene najveće. A evo i kako. To nije obično poljoprivredno zemljište. Osim što na njemu možete da gajite pšenicu, kukuruz i sve ostalo, vidite ovaj asfaltni put. To jeste poenta kod ovog placa. Asfaltni put, ulična rasveta i kompletna infrastruktura. Površina ove njive, ovog poljoprivrednog zemljišta je 67 ari sa neverovatnim frontom ovde prema asfaltnom putu. Zato kad idete u Slankamen i kad se iz Slankamena popnete na breg, idete prema spomeniku, kad dođete kod ove table, odmah iza nje se nalazi ovo zemljište o kome smo sada pričali. Pogledajte, razgledajte, vidite potencijal, da li vam to odgovara, da li vam se sviđa, a onda nam se javite i mi beležnika možemo da zakažemo u vrlo kratkom roku.